Ćao Raja, Mustafa Stupac iz Piki Hikersa. Trenutno se nalazimo kod Sovičkih vrata. Idemo prema Hajdučkim vratima. Do ovdje se dolazi preko Jablanice. Sad ćemo lagano krenuti. Po običaju mi kasnimo, moji nas čeka i nadamo se da ćemo ga sustići. Trenutno se nalazimo na početku staze, kao što vidite ovdje je šumski put koji vodi prema Hajdučkim vratima. Kao što vidite ulazimo u prelijep šumski put. Sunce je tu, među krošnjama. Inače piše treba 3,5 do 4 sata do Hajdučkih vrata, ali prilike ako idete nekim srednjim normalnim tempom, treba vam prilike 3 sata sa nekim kratkim poviscama. Starim planarima sa džinom i njegovim čukom, Stari i mladi. Stari i mladi. Ja, šta?
Nalazimo se na jezeru sa imenom Crvenjak. On se nalazi na 2000 metara nadmorske visine, to jest jezerce sa najvećom nadmorskom visinom u Bosni i Hercegovini. Ovaj današnji prelijepi dan na planini Čvrsnici iskoristili smo i posjetu ovome prirodnom fenomenu Hajdučkim vratima koji se nalazi na 2000 metara nadmorske visine. Iskoristit ćemo današnju posjetu da uputimo još jedan apel ispred planinara, ispred ljubitelja prirode, da se ne penju na ovu ljepotu, na Hajdučka vrata, da sačuvamo još malo ovih prirodnih ljepota koje su ostali u Bosni i Hercegovini. Hvala u ime svih planinara i ljubitelja prirode. – 31. oktobar 2020. godine. Prelijep dan, jesenji dan na planini Čvrsnici. U širem području smo Parka prirode Blidnje. Tačnije smo na jednim od vrhova planine Čvrsnici. Zove se Trinjača. On je na 2038 metara nadmorske visine. Tačno se nalazi više prirodnog fenomena Hajdučkih vrata koji se nalazi na 2000 metara nadmorske visine. Iza nas se nalazi Pestije brdo. Još u daljini gore vidi se najveći vrh Hercegovine gdje smo boravili prije otprilike 30 dana, Pločno 2228 metara nadmorske visine. Iza nas Bosanski Himalaji, nenadmašni Krenj
sa svojih 11 vrhova preko 2000 metara. Desno od nas, u blizini, nalazi se vrh Veliki Oštrikovac. Iza nas, u daljini, planina Treskavica, planina Bjelašnica i još u daljini planina Jahorna. Sa moje desne strane nalazi se planina Vran i njeni susjedi Bitovnija, u daljini Vlašić, šta reći, Novo Korona. Piki Hikers nastavlja dalje. Bravo. Ajmo, TikTok. TikTok.